van Nairobi. Ons het vergeet om vir julle te sê, ons is van Nairobi. Yo, 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 yo. Ons is lief vir jou. Yo, 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 yo. Ons is lief vir jou. Ons is lief vir jou, Robinson Town. Hier kom die Shambamanda aan. En wit en blauw was eens van Dames en heren, ek dink ons is gereed om te begin. Vir die livestream, dankie. Baie welkom by Robertson RFC se clothing. Kom ons gee dit vir lekker hande klap, dames en heren. Vir die luisteraars, ons gaan begin met een gebed. Stom gaat ons open met een gebed. Dus op gepaste wijze gaan begin. Stom Norris. Kom ons geef hom op en lekker hande klap, dames en heren. Goeienaand allemaal. Kom ons lê oor. Dierbare Here, Hemelse Vader, baie dankie vir so 'n geleentheid, Here. Dankie dat ons ook vanaand kan bid, Here. Sonder U is niks moontlik nie. Dankie, Here, vir U genade wat U elke dag oor ons toestel. Dankie vir Here. Dankie ook vir U seëninge wat U laat neerdal oor ons groot, Here. Dankie vir U hand van bewaring, waar ons Sarah op die pad gaan, Here, dat U ons beskerm met op die pad, Here. En besonder wil ons ook die woorde, Here, vanaand sê dankie, Here, en die gebed van my hart is dat die goddelike seëninge ook oor hulle werksaamhede sal neerdal. Here, skry U vanaand nooit van ons nie. Dankie vir die liefde, die passie en die gees wat U is binne ons klop om U naam sonder. Amen. Ons baie dankie vir Stom Norris. Ons is baie styf. Ek weet nie, ons is so styf is. Ons is in Zwilling, maar dat is Robertson Town. Ons is Robertson Town. Ek wil goed van meneer Vigo Jack, die voorzitter, naar voren roep, om die mensen te verwelkom. Dames en heren, meneer Vigo Jack. Goedenavond, good evening, alweer. Meneer Silver, baie dankie. Listen Radio, verwelkom as ons MC3 aan. Ik wil ook die kijkers, luisteraars op onze live verwelkom. And then I want to also welcome our sponsors, all guests, Mr. and Mrs. Jana from Pick n Pay, Mr. Asi. You only got your name, Asi. That is from Shower to Shower, MK, AMKA, MK. Okay, and then from Swans, Mr. Jarvis made an apology because he's traveling from Sirius. He might be late. And then also Bainland was invited, one of our sponsors, and then Kopanon International. So my role has been downgraded. Last time I had a speech, and today I'm just welcoming. I feel so underdressed. But anyway, apart from welcoming all everyone here, our players, our exec, all the honored guests that are here, our coaches, managers, team managers, and our reëlingskomitee, baie dankie dat julle vanaand hier is. Ek wil vir almal net baie welkom sê en ek hoop dat dit wat die sponsors voorgesit het vanaand, dat dit pragtig sal lyk en dat ek weet dit is 'n bietjie laat, maar ek wil net weer eens baie dankie sê vir die sponsors vir die werk wat hulle gedoen het om hierdie aand moontlik te maak. Dat ons spelers van waardering kan gee vir die feit dat hulle die klub op so 'n hoë plek plaas en dat die besighede stelselmatig inkoop om ons spelers te bekleed, om ons coaches te bekleed, om seker te maak dat is eenheid in die klub. En dan wil ek net, as ek gaan afsluit, meneer Morgan, ek weet ek oorspeel my hand nog. Ek wil net vir almal sê, hierdie pragtige dingetjie is daar by Pick n Pay. Dit is 'n large, dit is die old school noem hulle dit, né? Dit is beskikbaar by Pick n Pay, R420. Stacey het gesê dat gaan samples kom, die kinders gaan R700 wees.
R700 vir die kinderkleertjies. Ek weet nie hoe het Stacey met die prijs gekom nie, maar Stacey het gesê R700 vir die kinders en die broekies, maar alles sal nou tentoongestel word. So vir almal wat ingeskakel is, en almal wat teenwoordig is vanaand en wat nog later die video's gaan kyk, wil sê baie welkom en ek hoop dit wat die spelers gaan voorsit, sal ons weer eens geniet. Baie dankie meneer. Ik hoop dat we ook Stacey en George baie dankie sê vir dit wat julle doen vir die gemeenskap, Robertson Town, vir Rangers, vir die hele gemeenskap, vir die skole, vir die herberg. Baie dankie, dit gaan nie ons gesien so by nie, ons bid vir julle. Hulle steek op julle besigheid, dan ook vir Swans, ek sien Swans is ook hier, hulle borg ook, dan Stacey het vanaand die woorde gemaak, julle gaan vanaand vir Terminator ontmoet. Ek het ook vanaand iets even Terminator gesien, hulle is vir Terminator ontmoet. Dan wil ek so by die geleentheid gebruik maak om vir Assie, Shower Company, voor het proberen. Hij dan komt ze van de kant aan Mensen allemaal, net verskoning vra ons bijnas, ons bagasie en bietjie losgeraak op die vliegtuig. Dames en heren, Stacey, Robertson Town, dankie vir die uitnodiging. Shower to Shower, ons is 'n international brand. Ons het ingekoop by die idee van Robertson Town, by die idee wat Stacey op die vloer gesit het. Die treie, een van ons directors, hy het ingeskakel en gesê, regterers, wat maak ons nou? En julle weet, die director, as hy gesê het, ons maak so, dat doen ons so. Stacey het my ingelig, ek het gekom, sê, welkom, oké, ek is hier so. My ding is, die community. Dis waaroor Shower to Shower as 'n brand, AMCA. Ons Shower to Shower is 'n trademark van AMCA. En AMCA het net gevoel, go for it. Die mening is, ons is op personal hygiene. Ek wil net vir die coaches sê, hierdie week sal ek nou weer betrokke wees by Esther. Volgende week is ek op Booster. Coaches, as een van die spelers nou weer in sy toksak het, drop hom. Dankie vir Assie van die AMCA Company. Dan wil ek ook sê, julle gesien, die staan Shower to Shower. Dat is toch voor die luisteraars van alle mannen. Ik heb gehoord, ik hoef voor 2 dagen niet te was. En Shower to Shower is toch. Maar baie dankie. Dan wil ik ook voor Stacey en voor George. Kom eens even lekker aan de kant, dames en heren. Zie je nog voor je message, read a message from Derek, the owner of Trilink Company. Stacey and George, husband and wife. This is a wife. This is the husband, but I think the wife is got more. Actually, just my directeur. Yeah, so you know that we delayed our launch. We delayed our launch because we really worked hard to get Shower to Shower on board. Thank you. So it took us some time to get Shower to Shower on board, but eventually Shower to Shower is on our jerseys. And Derek, the owner of Trilink, asked me to read the following message. Thank you to Pick and Pay Robertson for all your support and fantastic teamwork. May the Robertson Town Rugby be as successful as last year. What a fantastic achievement. May this partnership last for another 20 years. Viva Pick and Pay Robertson, Viva Robertson Town. Yeah, impressive. So Coca-Cola was offloading the other day outside my place, and I get on really well with the guys that unload the trucks and that. And I know now that they all villagers because they're from Worcester and the Coke is there. To say ek vir hulle, guys, did you see we won another cup again? And then like I wanted to be like really Wingard to say ek vir hulle,
Yes, most of the players took their costumes and picnic baskets with them. That was the maklik. I went happy. Anyway, it's always a pleasure for us to see all your smiling faces and to stand up here in front of you. Without the community, Pick n Pay wouldn't exist today. And it's the support that we get every single day that keeps us in business. And we see all of you and your families, and we are so thankful. We really appreciate everything you guys do for us. In terms of the community, we always want to give back because it's the right thing to do. We love the association. We've gotten used to you, and they don't call us Pick n Pay family for nothing. This is one big family, and we love you all. I was told last night that I had to read a speech, and so I'm a little unprepared, but here we go. It's a real privilege for us at Pick n Pay to be here, to support this team, and to be proud sponsors. We'd also like to acknowledge all the other sponsors, Shower to Shower, and Swannies obviously, and then Pem, who does such an amazing job. I've seen the new golf shirts and X-Stray. I really like the stripes, and that's very old school. But we've also got to stay up with the times and with the younger crowd. So please have a look at those other golf shirts as well. Some of them are just spectacular, and I can't wait if we get some of the others. And I'm going to push Stacey, because it's great to have a bit of a variety. I see the interest every day. I go and have coffee with my wife in the morning, and it's unbelievable. There's just people up and down all the time asking when are the new shirts coming in, and are there shorts for the kids, and is this in, and towels and caps, and it doesn't stop. So long may that continue, guys. We're just too happy for you guys to prosper that way. The team stands for more than just rugby, and it represents hard work, discipline, teamwork, and a community spirit. Values that we deeply believe in, and we try and push those same values in our business. To the players, wear the jersey with pride, play with your heart, and leave a mark every time you step onto the field. And to the coaches and parents and families and supporters, we'd like to acknowledge and thank you for everything that you do behind the scenes. Gail and all the rest, Bernazelle and everybody that gets involved at Pick n Pay, thank you so much, because you make us feel special. And we're excited to be part of your journey, and we wish you every success for the season ahead. God bless you guys. Thank you. Baie dankie George en Stacey. Ons wil hier ook dankie sê vir julle. Dean is down, gonna play a message from Pam. Sy's die klere verskaffer, Pam. Dean is home, hy gaan ons speel. Good evening, everyone. Thank you for affording us the opportunity to convey our message here tonight, and apologies for not being here in person. However, it is an honour for us as Pem Sport to stand alongside some great business partners like the Pick n Pay Robertson, represented by Stacey, Shower to Shower, Swans Transport, Jarvis and others, too much to mention. Thank you to Robertson RFC, management, coaches, players and not forgetting our loyal supporters. Our relationship with Robertson RFC is not something new, it is a journey that began back in 2012. And at the heart of the journey was a man who believed in transformation, shared our vision, the late Ignatius Davids, also known as a NOS, a personal friend on Pem Sport at the time. He was a bridge between people, a man of passion, and someone who believed deeply in our vision and this community. But our story, as Pem Sport, goes back even further. Our journey began in the 1980s as high fashion designers and manufacturers. As our country began to change,
Post-1994, we recognized that South Africa needed its own sports brand, one that combined affordability with quality, and one that could support and reflect our emerging sporting talent. So, in 1995, we launched the PEM label. In the beginning, we partnered with developing sports codes, working to uplift communities and support tournaments across the southern parts of South Africa. That is where our relationship with Boland Clubs was born. And it was during those early years that we were welcomed with open arms by people like Mani, a few others legends and rugby stalwarts who not only supported what we were building, but reminded us of something that still stays with us today. That Boland Clubs must always take preference, saying it with a smile because this is where the heart of the game lies. Today we see Boland Rugby Clubs bearing the fruits of these words. We see young players with exceptional talent, passion, and potential coming through from the Breed Valley, Breed Langeberg region, the Overstrand, Vescus, and Witzenberg areas. Many of those players went on to wear the Robertson RFC jersey and other club jerseys with pride and are now taking centre stage on international rugby platforms. Over time, PEM Sport became more than just a brand in Boland. We became part of the rugby fabric of these communities, and along the way, we have always believed in bringing like-minded businesses together to uplift, support, and grow the game. That is why we are proud to have joined hands with the Pick n Pay Group, who convinced us to partner with them, helping make club apparel more accessible to the community, so supporters don't just stand on the sidelines, but truly become part of the team. When we design a kit for a club like Robertson, we understand that it is not just about fabric and stitching. It is about identity, it is about pride, it is about legacy. This new kit reflects that. To the players, when you wear this jersey, you wear Robertson. Play with heart, play with discipline, and play for each other and be those role models our youth are looking for today. To the supporters, you are the heartbeat of this club. Your support is invaluable to any club. As PEM Sport, we stand firmly behind Boland Clubs and the incredible ability of this region to transform rugby, to level the playing field despite the challenges and lack of state-of-the-art sports facilities in many of our local schools. Tonight is not just about launching a kit honouring sponsors, it is about continuing a legacy and taking our destiny into our own hands. Strength is in unity and unity is in strength. I thank you. Dames en heren, zoals wij bedanken zijn voor PEM, de luisteraars. Ik wil vanavond weer eens voor sponsors. Dat is nou Amka, Samen, Pick n Pay, Swans, Javas, Weiland Afteer, Kopadong. Zoek alle andere mensen wat een ploeg en de Robertson Rugby Club baie dankie. Dan wil ik ook voor die bestuur van de Robertson Rugby Club sê baie dankie. Voor alles wat jullie doen, achter de scheren, voor de scheren, op die veld, Saterdag, baie dankie. Als sien die mense dit hier raak, baie mense kritiseer, baie mense. Ons gooi klippe, ons is liever klippe gooi, maar ek wil vir julle sê baie dankie. Meneer Jack, jou span, Lorraine, Wevers, Haas Pet, Pieters Frans, River Riadien, sy wil altyd ek met die naam mooi sê, River Riadien. Dan wil ek ook vir die redelingskomitee, aan Stier, agter hou van weggryp. Baie dankie sê vir alles wat julle doen, dit gaan nie ongesiens voorbij nie. Dan meneer Jack, wil goed hier voor toe kom. Kom ons vir hom, een minder moeite aanslag. Ja, terwyl die spelers nou hulle klere aantrek, het ek net vir meneer Stokberg gevra, net 'n bietjie te verduidelik. Robertson Rugby Club is 'n gemeenskapsklub. Die club is feitlik in die 1917 en van die ouers sê dit is dalk ouer as 1917 ook. So die club het feitlik die Eerste Wêreldoorlog oorleef, Tweede Wêreldoorlog oorleef, apartheid oorleef, COVID. Die club het so baie oorleef. En vir hierdie maatskappye in te koop, om deel te wees van Robertson, beteken, hulle sien 'n hoë standaard in Robertson. Hulle sien iets om saam mee te bou, en om terug te ploeg in die gemeenskap in.
En ons as bestuur, en ons weet daar is tekortkoming in die bestuur, daar is soveel dinge wat ons nog kan verbeter. Maar wat ek vanaand wil sê is dat ons is hierdie gemeenskap te dien. Ons het maandag nie vergadering gesê, ons staan in ons werke en ons nooi Robertson Town ondersteuners uit om deel te word van die klub. Om nie as toeskouers by walle te sit en te kyk hoe ons 7 probeer om alles in die lug te hou. Dit is nie altid moontlik om al die balle in die lug te hou, want ons is 7, 14 ander en jy nog ander verantwoordelikhede wat jy ook moet doen. So vanaand, wat ek nou hierdie live geleentheid kry, wil ek net as voorsitter van die klub regtig ons mense nooi. Het is baie maklik om te kritiseer, het is baie maklik om te sê wie ook al dit gedoen het, of wie ons nie daarop gegaan het en alles, dit is maklik, totdat jy dit self moet doen. Dan besef jy die verantwoordelikheid. Jy moet toesien dat alles, die partners, want ook die mense is nie meer borge vir die klub nie, hulle is partners. Meneer Juan Swanepoel kan bel en sê, maar kan julle nie iets daar anders doen nie. Stacey, wanneer ons instap in die winkel, 110 idees altyd wat sy aan dink. Sy praat met ons daar, dit is nie net iemand wat geld insit en wegstap nie. Dit is mense wat saam met die klub wil groei, dit is besighede wat sien dat, en hulle reputasie is ook op spel, en almal se reputasie is op die spel. So, MC, my pleidooi is weer eens, as jy sien, die bestuur kom nie by iets uit nie, vraag ek ons opbetaalde lede, ons toeskouers, raak betrokken. Want op een dag het ons een visie om by die skole betrokken te raak. Een van ons A-spanspelers het gister gaan help op klaarschools met coaching. Die skole vraag die klub om te help met paarskerings en al die klein goede. En die klub kan nie nee sê nie. Want dit gaan oor ons kinders, die veiligheid van ons kinders. Dat ons, dit wat die maatskappy ons help koop, kan ons nie net hou vir ons wedstryde nie. So, ons probeer in alle onkoste gemeenskapklub wees en ons nooi regtig. Ons worry nie oor die veldkleur nie, ons worry nie oor die status, of jy nou miljoene of honderde of niks in jou bankrekening nie. Die klub is ook vir almal. En wanneer jy almal dit besef, dit behoort nie aan die bestuur nie, dit behoort nie aan my nie, dit behoort aan niemand nie, dit behoort aan Robertson. En die honderde ander mense buiten Robertson in Suid-Afrika, selfs in ander lande wat belangstel om die blauw en wit te dra. So ons wil hierdie regtig nie net een local club maak nie, maar ons wil dit expand en om groter te word, het ons meer aan het nodig. As ek gaan afsluit, ek het gesê vir die media ouens, ek gaan dit sê. Ons doen hierdie livestreaming van iemand sy cellfoon af. Ons het een ring light geleen. Iemand het hulle lig vir ons gegee. Ons werk op Robertson Winery sy wifi. Ons is in Robertson Winery sy saal. Nou, vir ons om te groei, het ons mense nodig. As jy 'n kamera het wat jy nie meer gebruik wat stof opgaar by die huis, skenk dit vir die klub, ons gaan dit vir die kinders gee om dit te gebruik. As jy beter beligting het, skenk dit vir die klub, ons gaan dit gebruik. Klank, ons gaan dit gebruik. Dis wat ons moet toesien dat wanneer ons bates kan opbou vir die klub, en dit is hierdie aande soos hierdie, wat het moontlik maak vir ons om bietjie met die gemeenskap te praat, en vir hulle te sê, dis nie alles maklik en ons moet nie altyd al die geld nie, maar skenkings is meer as welkom, en ek hoop ons waterbestuurder meneer Willem de Vlam notuleer alles en die maak aan vandaag en alles, dat ons, dat julle weer, as julle kom kyk, dat daar kantoor is, ons het iemand gekry wat vir ons een kantoor wil skenk, sy sit voor my, sy kyk jou ander kantoor, maar as julle na kantoor toe kom, julle kan sien waar al die goed is, en dit is wat ons wil beweeg, en ons wil het met trots doen,
om hierdie gemeenskap van Robertson op te lig dat kinders deel word, nie net wat die wat wil rugby speel, maar die wat wil kameras gebruik, die wat wil administrateurs word, wat enigiets op 'n punt moet ons kom dat ons kinders nooi wat internships wil doen, dat hulle deel word van hierdie NPC. It's a non-profit company dat hulle internships in die Robertson Rugby voetbalklub kan doen wanneer hulle studeer. So dis waar ek ons beweeg en ons kan dit nie alleen doen die sewe van ons nie. Ons het almal se hande nodig. Baie dankie. Daar is een doel van die bestuur dat as jy wil betrokken raak betrokken. Wil nie daarbij tot besluit sit en kritiseer, raak betrokken. Ons het allemaal hande nodig. Dames en heren, ek wacht maar net vir die spelers van die nieuwe brandkit, voor sponsors, samen, Swans, Pick n Pay, Javas, Kopanong, ada kan ako. Baie dankie, dan ook baie dankie sê vir Robinson Winery, dat ons hulle wifi, die saak kan gebruik, baie dankie. Dames en heren, ek stel bekend die derde span. Ek stel bekend die derde span. Dames en heren, dis die derde span die leadership. Prachtig. Hulle wat gelukkig is dat kom, houder. Dis die leadership van die mannen. Thomas Wieris is prachtig. Dit is self van Easterman. Dis die derde span. Self van lekker goed. Is het recht? Hij is recht, baie dankie. Kom eens naar Stacey, en let aan Anita, dus hier Stacey. Ze is klaar, baie dankie. Dat is die hele span. Die world team daar. Dan dames en heren, die tweede span. Kom eens die verder lekker aan de kant. Dat is de tweede span. We hebben even Afrika en Artselberg. Hij zit nog een man bij je lachen. Zo, hij is klein Artselberg. Robertson is een brand. Ons vat het vorentoe. Zie, je hoeft zo serieus te wezen. En ik ken haar, is dat. Ons wachten voor Stacey. Toen ze bij dankie. Dan ons first team. Dames en heren, kom eens even net aan de kant, ons first team. Nog een tweede span. Die tweede span, hij is opwarmen. Dat is speelvrij. Wordt geleden is Rome en Zonti. Legendarische Zonti Simmons. Iemand net zaterdag van mij zei, zijn vader is Simmons. Zijn vader is Silence. Ja, hij is Zonti daar.
dankie. Dan, dames en heren, die first team. Wacht, die first team. Oeh, dat is het. Dat is speeltuin. Dames en heren, er wordt gereed in Zaanderij, Valkie, Boysen en Bomba. Jullie kan wacht, mannen. Alsjeblieft, man. Right. Sponsors. Rafi ka direct, sempre kom samen. Silakan baik lagi. Dames en heren, ons geef van allemaal aan het klap, we gaan allemaal samen, de eerste van, tweede van, first team, en dan komen we allemaal voor. Hij kreeg mannetjes voor. Dan bij jullie, dan gaan we net een foto nemen bij jullie sponsors. Goed samen bij jullie. Dat is een nieuwe kit van Robinson Rugby Voetbalclub. Mogelijk gemaakt door PEM Sport, Sauer, Pick-up Pay, Swans. Sauer, en stel maar die kunnen net zo komen. Sauer. Zo je zullen echt gaan alle mannen wat zo één wonen en is er een steen gebruikt. Los dat, ons gebruikt nou Sauer. Nou, zeg nou die sponsors, en kan ik je sponsors. En dan die bestuur. Samen met alsjeblieft. Gab keine Benachrichtigung. Dan dames en heren, onze bijdrage in de spelers, management en de sponsors. Ik heb nagelaten over Terminator. Welkom Pieter Frans. Welkom is dit. Die Terminator, dames en heren, Robinson zijn eigen Terminator, Pick-up Payson. Kom eens even op Terminator, lekker, dames en heren. Ik denk die kleren is beschikbaar van... Kleren is beschikbaar. Is het coming? Is already here. Oké, so die mensen kan maar, de luisteraars, jullie kan maar gaan. Pick-up Pay morgenochtend, dan maak 6 uur op. 6 uur. Dan maak 6 uur op alsjeblieft toch. En mensen, jullie weten hoe hoog gaan die kleren.
Dis first come, first serve. So almal wat ons nog uitgevat nie, so Esther, as ons United daar gaan aanvat. They must purchase on Shopify if they're far away. Is on Shopify online. As jy van Vegas, so die pick up jy so online dit, en jy kan koop daar. Dames en here, baie dankie vir die inskakeling. Dankie vir die sponsors, dankie vir die manne, en die julle gaan op reis. Reisgenade vir die manne wat nog ver gaan reis, Montetjie, ek dink julle sal die kar. Woester, nee, dis nie, dis sommer net aan die kant. Daar is 'n verrassing ook vir die manne van Oos-van-Town volgende week in Woester. Hou maar dop, asseblief toch, support die manne, die sprys, ek dink julle seep of wat het julle? Raulon, alles asseblief kom ons sponsor hulle, of jy ons koop hulle, maar baie dankie vir die inskakeling, baie dankie.